Nećemo. Pozdrav iz Milana, ovdje je 20 stepeni, ekspedicija Crvene zvezde doputovala je u grad mode, kako vole da nazivaju prestonicu pokrajine Lombardija, koja je najviše nastradala u periodu koronavirusa, to sigurno znate, pratili ste te izveštaje. Ovdje pre godinu dana odigrani onaj, ispostavit će se kobni duel između Atalante i Valencije u Ligi šampiona, bilo je 4-1 za tim iz Bergama koji je iznajmio ovaj objekat u Milanu jer se njihov u tom periodu renovirao. Svi kažu da je to bila ta biološka bomba koja je pokrenula razvoj koronavirusa ovdje u Italiji. Znači, ekspedicija novinara i prijatelja kluba, pa boga mi i piloti, stjuardese i ostalo osoblje iz aviona smešteni su u ovom hotelu Rubens, koji se nalazi 2-3 stanice od poznatog trga Duomo, koji je onako epicentar Milana. Temperatura bila 20, sada je možda pala negdje na 18 stepeni, ali perfektno vreme za ovo doba godine, tako da što se tiče odigravanja utakmice između Milana i Crvene zvezde, tu sigurno neće biti nikakvih problema sa te strane. Vjerujem da se igrači, kao većina njih, neće žaliti ni na travu i ostale začkoljice na koje umeju da se vade. Dobro je raspoloženje u Crvenoj zvezdi pred ovu utakmicu, bez obzira na činjenicu da su oslabljeni zbog izostanka, to dobro znate, pre svih Milanovića i Rodića, ali i Erakovića koji bi dobro došao na ovoj utakmici na poziciji štopera i Bakajoka. O timu možda i ne treba govoriti prerano još uvek, ali eto za ovo prvo javljanje iz Milana toliko za portal Alo od Miloša Topalovića. Inače, vidite i sami da Milano, koji onako je dosta buran grad, gotovo da nema saobraćaja, da nema ljudi na ulicama, vrlo mali broj objekata uopšte radi, možda poneka pizzerija, kafeterija, eto da se ljudi malo osveže i to je to. Pozdrav iz Lombardije.